Izvinite, gospodine Milforde, moja stopala su poludjela. Spartakuse. O Bože! Spartakuse! Spartakuse, probaj se zaustaviti. Ajde, u redu je. Šta se nešto bio dio vježbe? Nikako, ovdje nešto nije kako treba. Pa šta čekamo onda? Idemo mu pomoći. Idemo, ajde. Dobro. Pošto je Spartakus uklonjen, mislim da je gradu potreban novi heroj. Možda je sve to bio dio vježbe. Da, možda. Stanite! Spartakuse, šta nije u redu? Izgleda da ne mogu kontrolisati svoje noge. A uvijek postoji rješenje, Spartakuse. Znam to. Pokušaj sada. Teško, ne mogu ovako zauvijek. Ne mogu više. Moramo moći još nešto učiniti. Znam! Zašto ne upotrebiš ruke? Tako je. Hajde da javimo gospodinu Milfordu. Idem i ja. Gospodin Milforde, pozdravite vašeg novog gradskog heroja, Lenjoslava. Zli Robi, ali ti nisi heroj. Jesam, ima slovo na grudima, super kapu i stolnjak. Hoću reći plašt. Pa dobro, nisam mogao naći plašt, ovo je stolnjak, ali je dovoljno slično, zar ne? Šta kažete? Ne znam, Spartakus bi se još mogao vratiti. Spartakus? Mislite na onog nesretnika kojim stopala luduju pa ide ovako? Pa nije, on više je heroj. Zabrljao je sa svojom velikom vježbom, sjećate se? Pa žao mi je, Lenjislave. Lenjislav! Šta trebam uraditi da bih postao superheroj?
Mogao bi izvesti neku vježbu na dan sportskog spektakla. Sportakus to uvijek radi. Pa nema problema. Pomirite se. Da. Hvala, puno hvala. Svima hvala. I to je sve? Špaga? Pa nisam baš uspio skroz, ali morate priznati, izveo sam to sa stilom. Uostalom, pošto je Spartakus otišao, ja sam vam jedini izvor. Zvanično proglašavam sebe... Čekajte, Spartakus može hodati na rukama. Uspio je! Vidi. On je najbolji. O, divno. Pridruži se cirkusu. Imamo dosta posla ovdje. Ali hodanje na rukama je nevjerovatno. Pa, zato ne bi mogla biti vježba za dan sportskog spektakla. O, zaista izgleda zanimljujuće. Da. Spartakuse, zašto nam ne pokažeš svoju sjajnu vježbu? Da, probaj. Nešto mi ovdje smrdi, izlučivač. Stopala možda? Izlučivač stopala, pa znao sam, to je pokvareni trik. A sad se skloni i pusti da pravi superheroj preuzme stvari. Pa što se dešava? Što je druge? Mogu stajati mirno, ali gdje su mi cipele? Evo ih, obuj. Čekajte, Spartaku se ne obuvaj. Robi, zašto i ti ne obuješ, a? Ja? Ne, hvala. Hajde, Robi, osim ako se ne plašiš. Plašim ja. Obuvaj. Ništa ne fali ovim cipelama. S Bogom, Robi. Ovo mora da su prave Spartakusove cipele. Ej, moje cipele! Evo ih, kao nove. Wow, hvala ti! Hvataj! Hvala vam! Spremni? Sjajno! O, divno! To je
prava sportska vježba. Hvala, Stefani. Da! Ljubi! Ding dong, ringi dingi dong, smiješne riječi onom struko skače. Ding dong, ringi dingi dong.